ayaki asi sumpungan na paringaramu lori puange napa ko makada at-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah lepak kokor ajong paterui pahadere inabita napa mau baca assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh lepas sikit aja tak pasti sambung pura piaro tailauni aleta tapangolo yuko po ng Allah Ta'ala si bawa nabita napatabaca assalamu alaina wa ala ibadillahi solihin saba ang keadaan na nabita ko to ang keadaan na po ng Allah Ta'ala pasya curang yan na to nakadadua tamasarat talu tamalaysar nabita si bapo ng Allah Ta'ala din nasarang tamalaysar ni atan na yang kay matapak mapangolo loripon na iya sange makanja de nasi rupa angka makanja na sabab pamulang makanja ti capana angka aga-aga makanja pamulan na tapi tengah na tas salah capak na masolat tu angka to aga-aga maka maja pamulan na tapi makanja itengah na si bawa capak na iya ko to bicara lingkup angka aga-aga onron na memato makanja pada masigi onron memato makanja tapi masigi iya pangurusuk na masigi dia panirisang karon na pasan na lena to malabita Bapak Wakil Bupati terpilih kuncin na sitongan na narampe tau pandita itu makada iya ko mo patuoy masigi salama ko to iya mikutuo ko masigi macilaka ko to itu pesan na Andregorota jadi patuoy masigi aja mutu ko masigi kenapa itu pangurusuk masigi dia itu nakada kepala pembangunan makadami itu ketua pembangunan iya ko kapala alena tu tongang ngada iya ko katua kegi mega nasi di taya na tu yacuri si salah tu makanya dia tu nakada ketua desa makadai kepala desa dia tu nakada ketua tukang tapi makadai kepala tukang Pak alena nonroi pole ketentuan jadi ko ketua pembangunan tania kepala pembangunan yan na to rapa kay gimay ka bicara yan si Turusia na to yan na ron nasa makada aja na to liasi mesti ada waktunya kita turun satu grade kemudian titagari nabita pamulanna aku meraja ini bicara apa itu meraja kak dua je Isra si bawa Mi'raj iya ko makada Isra berarti lino ala lino iya ko makada Mi'raj berarti ala langi jadi iya ro nabi 25 nabi dan rasul yang tercatat itu iya ko to makada Isra berarti Nabi Musa juga mengalami jadi itu Nabi palalangnya tanya Nabi tak namun Nabi Musa ipalala to ko Allah Ta'ala diserahkan ke negeri Madian itu iya ko malalang ita wenola kemungkinan melo 5 ngesoh tapi di negara nak si puluhan ninola Nabi Musa iya to si ko to makada Mi'raj berarti pendre ko langi angkato Nabi Nabi Isa lai pendre lo ko langit kedua tapi dia ni palalang layak kami menre jadi angka Nabi diisrakan tapi dia na Mi'raj angka to Nabi di Mi'rajkan tapi dia na Isra tapi iya Nabi ta Isra sekaligus Mi'raj iya kemudian ya kok riwayat sebelum ipalalan Nabi ta diperjalankan laipui arona di bala dadanya saya langsung ambil ke situ aja nani bicara peristiwa sebelum diisrakan laipu iarona nabita nayala jantuna nay patamo ko si di onrong na payalewe samsam
kemudian dibersihkan menurut bahasa fikih. Jadi ya kau bahasa fikih maka dia dibersihkan jantungnya Rasulullah. Ia kau bicara pak hikmah, ulama hikmah dia nak kadai pacing, maka dia di upgrade, di istilahnya dikuatkan. Ia kau bicara pak tasawufu sibalikanlah. Tania atinna nabitta tania, air sam-sam yang ingin dimuliakan. Maka dia tahu pada tapa hakiki dena mulia yaitu batui kene dena purana bau nabitta. Degaga jamaah haji jamaah umrah bawi hajar aswad kene dena kana bawi nabitta. Tania sitongan na yaro batui mulia, cuma nabi yang memuliakan karena dia pernah menciumnya. Ya kene makamu Ibrahim na bau nabitta wattu nama tawapa, maka seluruh jamaah akan mencium makamu Ibrahim. Yang ketiga, kita menarik ke belakang dulu. Iro nabitta ko masui dena pakai tadung. Nasabak angka alut tutui nareko walangi mata naso. Maka dia tahu pandritetannya nabitta mi tahu nagis sama tasso. Dena mi tahu mabolon nabitta. Najagai mi po Allah Ta'ala matan nasoy apa ya ko langsung cahaya nasi betu si bana bitta hancur matan nasoy karena nurnya matahari itu adalah dari nurun Muhammad sehingga diberikan awan untuk menyelamatkan matahari itu. Jadi semua kembali ke Rasulullah kemuliaannya. Jadi tania istilahnya nabitta macare patania itu kalau ulama kita. Hikmah nah, kama bicara hikmah nih. Magi na jantun na nabitta. Maka dia tahu pandrite pak. Yaro Isra Mira itu 5 kadami di sempajang. Isana. Padahal si tongan na tanya sempajang. Iya kok kita reka ayak guru tanya sempajang tujuan na meraja. Aga paling tujuan na rampe matui po Allah Ta'ala ko ayan. Linuriyahu min ayatina. Yaro tujuan na meraja. Kama dari awal kan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Tujuan aga terakhir ayat disebut linuriyahu min ayatina, untuk ipitang tandra akuasa napuang Allah Ta'ala, untuk memperlihatkan maginah kalau memperlihatkan bukan menceritakan. Apa ia Nabi Musa ya curitam ni tentang surga neraka. Ia Nabi Ibrahim ya curitam ni surga neraka denang kanitai. Ia Nabi Zakaria denang kanatama surga neraka denang kah. Jadi sininna Nabi tidak pernah melihat lapisan langit sampai ke Sidratil Muntaha, tidak pernah. Detonan kana si runtuh puang Allah Ta'ala secara langsung. Nabi Musa ni paling matanre nang kalimat bicara langsung di sebab Allah Ta'ala. Tapi Nabi tak linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan. Saya sedikit menjelaskan ini. Iya ko angka aga-aga makan jala dan niat curitam ni panasaran. Iya na tunang kayasa studi tiru supaya dia niat curitam lawi mitai. Jadi iya rona bitta dena melo po ang Allah Ta'ala ko nakcuritam ya sange suruga nakcuritam ya sange neraka pada nabi-nabi makdiuloh sehingga yulli'i untuk melihat semua ya naro maknana linuriyahu min ayatina. Jadi dia itu gaga taulino purem misemana ngisinin na rahasia na alangi kecuali nabi bitta dengan naya sinin na nabi degaga kesempatan nasi runtuk mana, tapi nabi tak bisa ketemu dengan semua nabi dan rasul bahkan para malaikat. Jadi ukuro keistimewaan naro. Kemudian aja nano malampela ada ubah selokoro Pak Milo ni tetek ruaro gitu. Aga maknana nabi tak ipacingi maka diambil jantungnya kemudian dicelupkan ke dalam air sam-sam pasang
maka dia komelo ko masampajang pacingi wiati sebelum mengolok. Kenapa ada simbol air? Itu adalah wudhu. Tapi kenapa ada kalbu yang disentuh katanya watakale? Nasabah ia jenne etannya paci lahir, paci hakiki. Makanya disebut at-tuhur. Ya komakadai al-nadafah berarti carepah, naita mata. Ya komakadai at-tuhuru berarti carepah hakiki. Makanya sininna nabi saya jenne anu iya mana ngangkat papole dosa. Nomor si bilima, nomor 2 timwe, nomor 3 yai mauhe, nomor apa angke matewe, nomor 5 yehe, nomor 6 ye 5 he, nomor 6 pikirannya, nomor 7 do cilie, nomor 2 aja. Nah iya tu jenne dia nak bisa deh. Jadi jenne dia nak bisa, tapi jenne mape pacing. Makanya disebut at-tuhur. Jadi ya kong kata upura mak jenne na leja taimano, dia na basal tu jenne na, dia na rusak jenne na. Dia minawat di masampaja na sabah ana jisikan. Sama kira. Jadi nang kata upura mak jenne na leja taimano, lo bani mak bisa biar taimano dia nama pacing aja na tak jenne teh abang langsung di masampaja. Na sabah dia na rusak. Ya makiro, dia minawat di tomat sampah aja na sama angkan aja sih. Padamu ikong kana aja sih. Oko tak kalian atau mak jenne aja tak kada nada pipiwai ya ro bisa ini dia na cocok. Bisa ini jolo na pakai mak jenne. Na sabak iya jenne dia na bisa tapi mape pacing. Makanya disebut at-tuhuru satrul iman. Iya na tunah kada dapat tareka iya ko jenne pak dusa sareana buang angin al khariju minas sabila ini jambak gateme gatuga, kemudian sentuhan kulit laki-laki perempuan tanpa pelapis yang bukan mahram, kemudian matin roh iya ko hakiki maka deh iya mupura mak belle napura ko mak jenne napuran mau pakai jenne mau mak belle aja mau pakai mas sampaja macare paniat ko pahakiki. Jadi itu biasa makan pura masam pajam mengeribi non rumah curita akasiaga di mak belle ya mau parona pakai lo ma masam pajam makai to pada aja mau pakai pura mau pakai macai aja mau pakai nasabak macare payet iya dia na rusak mau cari payin ya na tunang kaya sejak di dulu wudu mapaka baru jenne dia na rusak jenne tapi angkat ganggu sehingga kita memperbaharui wudu. Iya. Kemudian ati me pacing berarti kekah tahu si salah ya natunah kada nabi tala yahillu lil muslimin an yahjuraha ko salah salayalin ya nang katau dia na sewa ada pada nasalah naliwat talungas soe ya sakarang aku nabita ya nama repa upodangi jama umrah aja lalu nakopor mumi maurusuk ko meko jokah aja na balanca mumi maurusuk ko meko lo mangumrah pares saya ro bali bolamu de toga game wasi salah mujokal lokoro kode musyak dampang mulokko siarai nabita nak kana nabita pura ko wasakar na saba angke ro bali bolamu de si cocok. Kenapa disimbolkan di belah kemudian jantungnya diambil pacingi niae okutimun roh. Kemudian purayaro ipalalangi nabita diperjalankan oleh kenro Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pasangi kenro ki melolo usahakangi apa mula masigi ki lo masigi magi nang kayasa sampaja sunnah musafir barakna okoki berrumonroy meki loju pandang mesti makada pura ki masam paja sunnah musafir makada oko kak matu masjid agunna pangkep atau masjid agunna marus melepam masam paja ngasara iya kota kok kecelakaan ni oko lalangin atau mati maka kita mati syahid. Kenapa? Karena kita menuju ke masjid untuk sholat.
maka apa tu kata jo kana sa warung aga mati yung rilepak kape aga yung rilepak mestinya berangkat dari masjid ke masjid. Jadi masigi boleh nasabak masampaja sunnah musafir ki jolo yana tu ampai isuro ki masampaja sunnah musafir ke tomek joka pamulaiwi nasabak sempajang enak ipasi sumpun nasabak sempajang. Jadi aja tak kada meka lo bola aku jupa ndak dek maka dah oh kok kak mah tu lepang masampajang asar maka dah melo masjid agun namaros sempajang ukur maka dah patamanga suruh gaya tu nasabak oki masigi elo kenri pole pole masigi mega tu pak kalau pamotoro kalau pas sepeda katu mas sepeda biasa ko satu isi baha itu gagok kowe kalau mas sepeda mestinya itu kita start dari masjid ke masjid. Iya aja dari tempat rekreasi ke tempat rekreasi. Iya, itulah maknanya kenapa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal Nabi tak dena langsung. Itu kira. Masjidil Haram dibawa ke Madinah. Jadi itu Nabi tak okui Masjidil Haram ipajoka menggunakan kendaraan burak didampingi oleh malaikat Jibril. Ibawa kenroy, ibawe lokum Madinah. Napai suruh mas sempajang pura mani mas sempajang Nabi tanah kutana maka daun rongage Jibril maka kay suruh aku mas sempajang maka malaikat Jibril ini adalah Madinah Muhammad koko matu malaikat dapura. Setelah selesai sholat kinrus ibawa lo gunung Sinai di penibawa lo Masjidil Aqsa ipaleko ibawa lo gunung Sinai Bukit Tursina disuruh mas sempajang pura mas sempajang Nabi tak makutane kada onrong aga ya Jibril magi nang kakok mas sempajang maka dai ini adalah gunung Sinai okoni Nabi Musa sifat bicara langsung si bopong Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga lai bawai lai paliwangi Masjidil Aqsa ke sebelah selatan 10,7 km ke sebelah selatan Masjidil Aqsa angkau rongokur ya Baitul Lahmi ukur disuruh Nabi mas sempajang. Selesai mas sempajang Nabi tanah pemakutana kada onrong aga ya Jibril maka malaikat Jibril di sinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Pura maniaro napai parewa pe malako Masjidil Aqsa kemudian Nabi ta isuruh mas sempajang alena mancaji imam niga makmunah seluruh nabi dan rasul 20 pa nabi dan rasul mancaji makmun tau mate mana maga tasat dikongkai makmun atau mati. Jadi Nabi tak pasannya Pak Bu. Saya membantah nareko angka tahu makada. Boleh manimam meraja Nabi tanah patong kaya perintah sempajang salah. Itu tidak tepat. Nasabah okomopi Madinah mas sempajang, Bukit Tursina mas sempajang, Baitul Lahmi mas sempajang, mancaji malalo ke Masjidil Aqsa. Jadi angka memen na sempajan na zaman na bita na pamenrek mameraja. Apa ya kau makadaki sempajang perintah sempajangnya dega sebelum nangka bukan igarek korangnya. Ketika Nabi Isa ditanya, agar nasa Nabi Isa, saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dan zakat. Angka memen na sempajan na tepu. Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusolli fil mihrab matangangi tato masampajang okilalan na mihrab na berarti kesampajanna. Maryam masampajang okilalan na mihrab jadi sininna nabi-nabi makdioloh angka mana perintah sampajanna. Jadi itu sampajangi tanya pak kasih baru aja takkan kamani nabi tanah pak perintah sampajang de mapamulai nabi adang angka memang na perintah sampajang cuma de ini gaga tau panrita mulai jelaskan secara gamblang makada maga sampajanna angka makada tudam ni mangolo na maringera mas sampajan ina sangalena angka to nabi tatong ni mabere puji-puji Allah ripong Allah Ta'ala sila tatongan na napasisumpu ni paringeranna yan na riyasa sampajan
Yang tu pamakade ia Nabi Isa tatomi puji-pujian ngilori po Allah Taala yaitu ampai Nasarani ko masampaja ko magareja makelong elon na nayero memberikan pujian makometo amiro sampajanna angkato tuda mita pakoro na si runtu si pak bicara po Allah Taala ia naro Nabi Musa jadi nak mega rupana tapi ia Nabi ta nalamanang nalati tatonge nalati roko nalati suju nalati tudange nalati tapakoro nalati bacana iya iya na pasuku iya na tenang katau maka dia sampajaku cica cuku cica cengan ajaji tanya sampajang ya tuh tahu tapakoro nih anggota Nabi Musa ya tuh cipolo minalah ko makadaya mak baca mak bawan na selesai si polo minala dia pernah suku ya tuh makanya itu sampajangnya disebut nusuk khusus ya ko nusuk ibadah makanya disebut inna sholati napa wa nusuki jadi ya sange sampajat telupa nalapakan ngililla na sabak lapalang nato kang ngiyati na sabak peringerang natato ngilan roale na sabak pangkaukang kapak kurang salasidina etanya sampajang iya ko maringera mo bawa de gaga baca tapak koro iya sanna iya ko baca mo ba de gaga peringera masikiri ko sanna iya ko sujuro ko mo bawa de gaga peringera de gaga baca garak bada mo sanna ini man olahraga jadi ini man siang kapir talwe yana ruyasa sampajang kemudian angkato uruntu ko si de riwayat makada iya rosininna malaika kue tingkatan na lagi apa itu malaika onrona asan na lagi iya nitunangkan no kolino ko parenta iya jadi itu malaika lagi monro nakenro iya ro lagi iya ko manuru penjelasan na dalele na korang si bahadesa makada langit pertama dihiasi oleh bintang jadi iya rope bintangnya tanya alunga tanya alung apa ia tak tumpu ke paki tak alung nih ya kotoma pasawa ya sekna ya royola langit pertama dihiasi oleh bintang nama nuru ahli ya ro bintangnya kami nama cawe polo kolino 1000 tahun perjalanan cahaya dia kung kagaga pada lasina cahaya si sabu patau yola na pedati ro bintang terdekat jadi ia ro langi pamulangi desa kadakin rimonro nan jelas na kiro malaika romonro ia minanolo kolino ko parenta iya na pitu tingka pekoni jadi maka dia jelas nama bela yonrona aja ini curitero langit menre nabi dari langit pertama sampai langit ke-7 ina angka mana modele na malaika masompah mapamula langi pamulangi angka malaikat tato misi tato na denang kana roko na kama linoro si pamula ipancaji latu kama lino tuli tato mi masompa menre ko langi kadua naruntu inabita malaikat roko si roko na denang kana toko salama ipancaji iya tu ampai pitu langi pitu to garaka sola ina tu nah kala iya tu garakan na sala sampajan na malaikat jadi nalamana tu nabi tamatu itu kisah na jolo ceritanya matu piniala hikmana mudah-mudahan magalna waktu kemudian iya ro nabita nasabakang selesai ini mancaji imang oko Masjidil Aqsa iya tona ro mancaji pasang maka daya tupe nabita alena mamato iman na sinin na nabi alena na marimangi sinin na nabi maka daya tau panrita pa hakiki aga na baca nabi tawattunna naimangi sinin na nabi suruh imangi baca yero komelo imas sempaja supaya dia bisa mengikat makmumnya si tembus ya tu maka dia komelo imate makmunna tu biasa kepat disangan na iya oh si sumpungnya tu tasapa ya loh misa mopu ima kapang ya ya menreo ko langi pamulangi niga nabi dupai nabi ta nabi Adam apa iya tu nabi monrongi langi pamulangi nabi Adam di langit pertama magi na nabi Adam dupai nabi ta makamoy ga nabi magi na nabi Adam maka dito panrita pa hikmah ya maka tanya patarika
maka itu pada tapa hikmah ya nabi ada pole suruh gaya dempar lakolino na ya kong katau pura matan reka dudukan na nara ya busum mabela yawa masahara tu nyawana iya na rolai burai atin na kunabita dipertemukan oleh Rasulullah oleh Allah kepada dipasiruntik nabita maka itu pandrita iya nangka kepala dinas mancaji guru biasa lalu ko siarai iya nang kabupati mancaji cama aja lalu musalai onro koko tu mewewe ada ya kong kato pura matan re jabatan na luru tapade ka jabatan nang kalau buting ya depe ki mewewe majama sapu-sapu magai karena itu gunda gulana kana iyo poko cama mancaji bupati aja mulau mitai magai nasabak menre moy nasabak kadang orang ketika turun itu sangat resah bimbang maka digembirakan iya iya kong katau pura sogi na kasia-sia aja tama bela pak maka te katau ko sogi de na paja te maloli sulo bolana sisan na paja sogi de gagam mitai iya iya na tu nama dari masara nyawana tau kemudian menre loko langit kedua jolo sebelum mana aga nala hikmah nabi tako nabi Adam maka dai ahli kalam iya ro nabi ta makguri okko nabi Adam sininna asang-asangna sewa-sewa termasuk ilmu alam nabi pelajari sama nabi Adam jadi itu nabi ta profesor di bidang alam sebab makguri okko ahlina menrela ko langit kedua ni gato si nabi okko langit kedua dua nabi nataru po Allah taala jaga langit kedua ni gayaro nabi nabi Isa si bawa Nabi Yahya iya natai dua malolo si umur yaitu Nabi Isa si Nabi Yahya si umur apa iya Nabi Isa anak na Maryam Nabi Zakaria piarai iya tosia Nabi Zakaria ambok na Nabi Yahya na sabak ni tamani Maryam mas sampajang okilalan na mihrab na tolinay tayo kuro mas sampajang na paratikang ina tuliang kahadale na ia natamor kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan ia natamor koron-ron nama sampaja Maryam ina toliang ke buah-buah naruntuk mage je nang kepade di makan tanya je waktu duriang maje nang kaduriangnya tanya waktu lasse maje nang kalasse kenroi poleh makanya kotoya layak makanya anna laki haza makanya Maryam huwa min indillah ia tu gagai langsung pak nak berepong Allah Ta'ala ina dia namerapa akalan Nabi Yahya anu ni kesana Nabi Zakaria tanya ko nabi makunray anak darah-darah mo ipiara-piara ko kumanang kay ko yali langsung ini nabi ka iya na itako na monro ko na din ang kanilinga mako ato kira-kira kan na piaray umur 8-9 tahunan itu ang kamakadaruata ang kamakadasirata umuro na nalay Nabi Zakaria nurena ro natilaw bolana nakibuarangi kamera bilik ukurilalan na kamarae nalingi cek dek matingka menre dua anak tangga maka dua langga okoniro yase langga naro okoniro Maryam masam pajang yana tu ampai alasan na sujadan na imangi pak ganda dua lapi angka ambala yawan angka sujada yase na oke tu monro mala dasar tu na sabab Maryam ya roon rosam pajangan nama mihrabnya itu dua anak tangga ya kotame Nabi Zakaria koroina runtui handre yana tu nakutana kada anda laki haza polikin ruye makale huwa min indillah iya gagalan supuluh kupong Allah Ta'ala ina dia namanya rapa akalan apa dia nang kanasu apa ya kibuarangi kamera di jendelana napa gunci pintu na Nabi Zakaria makatan nili dia nang kanasu Maria makometo paru koto piara nak darah pak iya ko nak darah piara na dia nyakatan niya nga gunci pintu yo pui di piara nak darah le gunci motor lo sampai Pak Joka dimetonang kanasu okole miro monro masam paja tulia miro komiro masikiri maga masam paja Maryam anak darah-darah mau piye angka andre makanya ketika Nabi Zakaria tanya agan asal huwa min indillah dia namanya mata makadami innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab ya kupong Allah Ta'ala melu malingi dali atanna dia melalui perantara napai tak kejenda Nabi Zakaria maka berarti tania don niya nanak makanja agan na pali onron na
Ukui honron na puli dali. Iya makanja honron. Sehingga makalah asuk aku tu. Naiya aku tu mereka iya meta coba-coba. Gitu. Tuanganlah. Salah itu. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka datanglah Nabi Zakaria ke tempat itu untuk berdoa. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Matangangi tatto masampajang ukilalan na mihrab nilaw aga nilaw. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Apa yang terjadi, Pak? Fanadatsul malaikatu wa qaimun yusalli fil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya. Langsung iya nanasat tau pandriteh kagurutta macawe tampunna mangkoso. Ini salah satu kunci keberkahan adalah Andre Gurutta ke Jadur Rahman Ambodale baru ini. Beliau itu punya mihrab. Saya dapat cerita dari beberapa muridnya yang ada di luar Sulawesi, di selatan. Ada saya ketemu di Kendari, ada di ketemu di Toli-Toli, ada di Manado, ada di Kalimantan. Agak apa dah? Maka dia tu Gurutta sininna nautusu elo manci guru isaliwang iya koe toli-toli makoto nasang isuro kilo mapak guru stas na deji pajiga yapu udah mi guru tak rade pajiga bisa puange maka de guru tejok kano tanya iku mapak guru iya tejok kan nasa aya meneriakatan ni tapi nasa kotoletu ubaca ya ronasa bo emelo ya pak guru ubaca na dia upahang ustaz kuyulona nana ewa pak guru ngana dia upahangi lau tutu ya robo enapa kare walau kantoro itu dan ya waring ngeralok ke guru tak angka dan nawang kali ngamanasa maka dah makwa makna yang boh erewa sikap pak guru ngikupurai itu guru tak sudah meninggal tapi saya masih mendengarkan sering mendengarkan suaranya. Itu pengakuan langsung muridnya guru tak. Bahkan ada yang lebih parah itu di Kendari, masih ada hubungan keluarga dengan Gurutta. Agak nasa iya kawan ni wotok masam pajam don rakang usta buka iya ro kita enalenga Gurutta ubacai angka Gurutta tu dangok yolo kutuntung itu Gurutta ke Jadur Rahman Ambodale wali iya tu Gurutta angka mihrab nah iya nangka santri na melo rewa na dega na tampara biasa rekondapi waktu libur oki guru talo milau tanpa auto isuro mitamo ko kamara pares sayawanan kangulon na guru ta magi nang kadina runtu okoro na dia nang kana taro di guru ta kor kinri pole huwa min indillah nasaba iya guru ta kamara na oko mimatiro naki buar ngalena on roma sempajam untuk mengolong iya na tu biasa ya upau maka da acila kapai di WC ibangun ngoko boleh tak 20 juta 30 juta ongkosona tapi degaga onrong khusus yunri mas sempaja ngoko bola atayaki buatan yang musalla tapi mihrab okuilalat kamara degaga tau ganggu itu tui hanya seluas luban kuburan yang penting buat dingin onri sujadah lah itu tu aja ni tete koto tam ia pato tama kong kajenne oko mi roma sampaja sunna oko ki roma ngajo oko ki rota pakor ia nang kagaga mi ilau oko ni rolo mangilau maka dia tau pandrita si tembus tu nasaba ia na tu onroh kami na makanja yonri mangilau sebagaimana Maryam melakukan itu dengan Nabi Zakaria. Makanya Nabi Isa si bawa Nabi Yahya tahu makaleleang magai Nabi Isa jaji degaga ambona. Nabi Yahya dilahirkan dari istri yang sudah menopause. Paja ni macare pabainena Nabi Zakaria nak tampu kamopi Nabi Yahya. Ya to si Nabi Isa jaji polo ko Maryam de to si galak kain lah. Dua tahu makaleleang ci di jaji paja ni macare panamin mana mo pa. Ci di sisa gambok nah. Iya to. Aga makna Pak Bu? Iya ko sampajang namo mah kada mana tahu mustahil ya ko sampajang monri mangilau tidak mustahil bagi Allah pasan na yaro itu tadi yang disampaikan oleh Kakanda Bu
wakil bupati terpilih, maka dan namo ko rupa tahu maka dan mustahil. Ya nama kanjak mo ko api Jepun mulori puangi. Nako sampajangnya milau insyaallah. Iya, namo maka dan mana tolino ede ko pura mina pagarisi po Allah Taala de gagajat. Iya naro Nabi Isa de gaga tahu makanan kagak tahu jaji de pagaga. De paga tahu jaji makanan kagak tahu jaji de gambo. Ina dia gatau mata perih magi aja nang kana darah matampu na dia garone gesai gatoni Nabi Yahya ro Nabi Zakaria paja ni macare pa bayinena magi na tampu mau pa itu karena diminta di dalam mihrab iya di punai lasa iya jadi dia ini angkat tangan di doktoro pak de metoje tu ga doktoro mappa saulasa de ga naburai ini iya. Makanya kong katunoki dokter makalami mengobati penyakit kanker. Dia akan menyembuhkan dia. Jadi kalau ki makbura nades nasaula sat aja tamacai apa naburai memang nih. Angka dokter moki maka menyembuhkan. Dia makalami itu mengobati. Mengobati kanker, mengobati sakit gigi, mengobati dia itu menyembuhkan. Nah sabab ia mapasawe pu Allah Taala. Ia rupa tawe makbura. Nah, paham ya? Aja tuh kita tersinggungnya di dokter mah komite ya ya kini Pak Bura pasawite na dia nagaga tahu malasan ang kamana Pak Bura na lasah itu iya jadi kemudian ya narona upawangi maka dah iya ro sampajangnya aja no kumana masigi ijama iya ro nabita natagur sahabakna namparang la taj'al buyutakum maqabir aja mau pancaji ki buruk longi bolam bawi sampajamur rewa itu ya ampai Pak Bu biasa podak jamae iya komelo ki lolo ngak baraka oko sampaja sunae aja no ko masigi tajam bawi rewa lo bolata nasaba iya masigi mak baraka nih iya mi robolata mega setanna iya robolai melo matenangi koyon roiwi nasaba itu yang lama kita tempati masjid hanya berapa menit cuma iya ro sampaja perlu na surotosi nabi tak bawe lo masigi tapi iya ro sampaja sunnah aja no kono ro mujama parewa ni lo bolamu makanya lebih afdal sholat sunat ketika dikerjakan di rumah iya tabawe rewa mondrina loro ya aja na kotopura masampaja loro onro di masikiri-sikiri kopura ya ro rewa ni lo bolata okopi bolata tal sampaja sunna tamani okoro mihrab tak masampajang koni ro tapakor milaudo kopurai ya to pato tamo kor kotome milaudo insyaallah tembus nasaba iya memang toro onrang si sumpul langsung ngatai si bawa punna yo puidi WC ni mabello onra buat cerepa memang sampaja lo komi bandre na gulukas na macipio ko sa dina gulukas lari lo ko mondina la mari kata ko macule lesi lo ko kadere ko sa dina pakadere lari tama kamera baru kate ko kamera lari si masu bisa kada kendri memang sampaja banna lo bola na de gago di nonroi mateta ke WC maka soli bangunan tapi tempat berdua-duaan dengan Allah itu tidak ada. Makanya Nabi Zakaria nakti buarang mihrab Maryam. Guru taki Haji Maimun Subair ada kamar pribadinya di dalamnya juga ada mihrab. Guru taki Jadul Muin Yusuf juga demikian. Guru taki Jadul Rahman Abodale manasah. Magi tau pandrita ini ya rona pake nasabak ni semak kada ya komitari mapabatu pak dongangi ukurun rongi maka jalan da yonro. Jadi macilaka ki kong kabolatan na digatonri masampajang khusus kurilala kamara. Cuma ye di makoka nasabak kamara masuk masalah mancaji masalah toni. Ya pak iya ro biasa bolai bolaju WC na maka belai mondri. Iya makoka ukui lalak kamara monro WC. Jadi koni lalak kamara jadi na ibuka kamara na WC buka kamara mataruki tama WC. Lai buka pintu na WC na ibaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is masu ijinge poloko WC bikin rila loki kamera dah ngere lari loki kamera ya tu ampai
maka nama aja namanya galasa maya rupa nalasa maya ganggu ada to gaje gatau kiri-kiri nga naidi tu pasibola ya ale ta si basetangin naidi muat ka makiro nama-nama gare epekko ni ko tak buka ipintun na WC itu tu ipintun na kamara na tak buka pintun na WC na si sumpun na kamara angka na to tau pandrita maka na hukum ini ya tu kamara mo padang ini kada WC nami ko mun masam pajang ede tu suruh ki bongkar kamara ta de iya iya lau bicara nih penjelasan atau pandrita tentang pembangunan kayak WC yang dikaitkan dengan tempat-tempat tertentu. Iya tu ampai makada nale ripan atau pandita makada. Iya kok kuiru lalak kamera WC mu aki buarangnya dua palaca. Iya muasu pole WC ina laca iya ro pintuna. Aja mau biarkan tak buka. Apa iya na tu non risi sajinge malau lisu. Mau piaranya tuh dengan nadena mulai terhindar na sama si kamera no ina tuh nama kai gatau dia namanya matinro matanda cede-cede na kanalasa mak galilu cia matinro nama ka gampang iya biasa ropa terus terang angka guruku yasan Syekh Muhammad Nur itu orang Biren di Aceh biasa kong kagaga na pau deulet timbangi dengan akal kerahais agak sih biasa makoro na sabak masih mudah maka kerahais agak sih nasa guru te kong katu mana agak biasa na pau nasang tudangin nasang ya to gaya sa di bola na tede managa hawa-hawa malaikat nah maka daka puh nisato malaikat ya pada to mana ko nabi desa utanai maka daka irisan na yaro malaikat na sawe magampat tu na kume kumisangi malaikat magampang pakanjaki bawan ni rampan na nyawa mo pakanjaki sikiri insyaallah misat tu kaya kong ka malaikat tapi ko carana nasa iya na magampang matinro matay itu salah si ditanran tapi ko yasa nasa peresa ni gare kaya gawat tu na masih jate matinro nomor si dia ko masikiri maka mo macam ni bilang-bilang nara tak ada nak tanya si tanya tu nak malaikat ikut tu masih kiri tu mak depe resonansinya hawa malaikat itu napa tenang hati makanya kita mudah tidur yang kedua kegawat tu foto mengaji nape dua lampai baca si garu-garu ni barisi na pura si galulu makoi galulu mosi magai karena malaikat itu senang dengan bacaan Al-Quran kegapi ya ko makato baite ko mimbara ko jumai nagalulu ni aje matan atau 5 jam mo pura sije titi maka titi mosi magai karena seluruh malaikat rahmat itu akan masuk ke dalam masjid bersap-sap ina tu ampai nabi ta na anjurkan aja na malampe kato baik usahakan na malampe isang pajam mo na ya kato ba mo nasaba moses say itu tau mangkalingay kato ba taniya tu makada malampe na dega taniya iya ro tau de nulit tahang itinro na ro iya magi pakandang ko bola rondangnya dia na cakar do na letu subuh tanah ro na tudak bawah ni ini kita nanya ko kui masige ci nampak lak dan minta pacakado karena itu resonansi malaikat iya kaya kapi waktu maka de guru tai tegare ko subuh na sabak malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang si runtu itu ko subuh makanya itu ko subuh memalada tu tinro maka deh ya nang kabo lamon rilyu mak galilu cia matinro matammo denon roi malaikat ya to na tu ampai na suroi na bitta beresalangi malaikat ko to tama boleh kaya beresalalo ko malaikat ya koto makada assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh itu beresalang untuk taulino si bawa ibendungi supaya ia rojingi macu de nacu tamu ko boleh kung ka macu riki nah pagi si baca nah suri pong Allah Ta'ala fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alaihi ya kotama ko kilalan na bolamu beresalang ya limu ay beresalang itu ni malaikat ya natun to makada
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, napai tambai assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu jadi aja kau tama boleh to makraban assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh deh sambungi assalamu alaina iberesallangi alewe supaya to salama monroi boleh ya kong kala salasa kurilalanna dena kannai ya kong kanu makalele dena pakannaki napa to makada wa ala ibadillahi sholihin sininna malaika pammaseben ke ko tu yana tiberesallangi na sabak deni te mata yana tu nonroi malaika boleh yan ang katautama bolana na din akala assalamualaikum makrabamikum ito nakilala na salam ade gaga itu iya jadi penting saya wasiatkan ini tadi saya kan ini tadi telu mana ke jam ikamah 14.35 dia tu pernah tamat serai kan iya le jok kami jangi kama sampai iya kemudian aja nani anu mana ngero iya na upasangan aki buaki on romas sempajang tapi de tona kada mutlak apa iya ro nabita lawukai kita narampe makkokolan hadesa makada iya ro Aisyah madari na panci nabita ko moto matahajud ya noto nabita masampaja tahajud ina natungka palampu iya jena na panagattang iya ro pakaiannya ko iya jena nagattangi supaya lolo inapita panah tapi dena terpengaruh nabita masampaja itu Aisyah pawi jadi ya ro nabita onron na masampajang si bawa onron na matinro o kumatiro pasan na niya makadaya ro kamarata tonro ini masampajang supaya naitay bijabijata naitay baineta itu menjadi karakter angka na pau-pau kotopole mate-mate baja sa ngadie pada miya tu anak namo maga si buta ya kota ko angkan waktu nang katoko boleh nadapi waktu andre pasipulungi hanak tak tau mandre si bawah pak ya mako ko marak jiniero anak-anak ena mandro kilo na telepising katonyo ko kadereng katoni bayi mandro kilala dapurang yang kanilake deje gaga tiga silolongan kita duduk bersama patudat-tudang wija-wija kemudian kita berdoa ilawin anak tak baca doa magai ketika kalak kita meninggal angka napau ia tahu matokku biasa komelo ki manre makoe dan itu tidak akan pernah dia lupakan iya pak madari tak dek kedua ngeso mak telu ngeso mak lalan nasi ulangnya ko boleh apalagi kalau begini waktu-waktu gini saya baru dari Jambi kemudian tiba pagi kemudian ke sini selesai santai malam lalu lanjut lagi ke Kalimantan sampai ke Timur Leste nanti tanggal 7 baru saya balik jadi ia kongka kesempatan si bawi jabije usahakan ni ala ki wattu tapat tudang bija-bija ta koroto manre si bawah na sabak magai baraka na paturu po ng Allah Ta'ala na rekomandre tayo si bawa dengan keluarganya itu kuncinya diupasan ya aja na yero makada ya miro tanay pura na ko manre pura na magian pura ni manre salasay denah ko usaha kang nato si tudang baraka itu ya kumeki mabela lasay makan bersama ya makoko adena angka lalo atau mato makoko panre anak na latu bali bola na panre pak masapede anak na lelung gak magina kuaro apa anak-anak ipak boting jajang anak-anak jadi anak-anak didi anak-anak magana ko anak-anak didi anak-anak mancaji anak-anaknya selekna yana tu ampai Kementerian Agama membatasi umur pernikahan demi pendidikan sebab ya ko anak-anak didi anak-anak dia na selesai makan anak nih on roto na macam mimin mana dia na macam piara anak
masa peda anak nana lalu latu bali bola na lolopan na lari do na kusuruh na tipu masa peda si anak na lari pak bunuh tahu. Ini yang keliru sekarang Pak. Kemudian menre inabita taruh ni percepat menre inabita ke langit ketiga nomor telui niga dupai Nabi Yusuf iyon nak Nabi Isa aga keahlian nah doktor bega aga doktor mulai dapi keahlian kesehatan Nabi Isa apa iya Nabi Isa manci doktor napa tu tahu mate atas izin Allah yo pi di doktor tan apa mate tahu tu lain serupa-rupa nala saya Nabi belajar di situ. Yang kedua Nabi Yahya manajemen dakwah, ahli dalam manajemen pengelolaan keagamaan. Menrei Nabi tasiruntu Nabi Yusuf, yero Nabi Yusuf agak keahlian lah, nanya dupai Nabi tak keahlian Nabi Yusuf bendahara negara. Jadi sistem ekonomi syariah itu Nabi Yusuf ahlinya. Menrei siase siruntu Nabi Idris. Iya na nabi kalasiang ni malaikat. Dega ga nabi kalasiang 5 malaikat na kalasiang. Nomor rosi di malakul maut na kalasiang. Malaikat Ridwan penjagaan na suruga siba penjagaan na neraka na kalasiang to. Apa magay iya ro Nabi Idris na podangi malaikat malakul maut nasa mapadi ka kutomate. Maka dia malakul maut mapadi nasa meka coba-coba rasai. Nasa mate ko tu nasa de patu kape nasa makali malakul maut dia cocok kecuali puang Allah Taala misingkan mengilau Nabi Idris mereka aku rasai padina mati angang ni maka dari puang Allah Taala dia nama digaga lai sure malakul maut ia natunang kana curita Nabi tamakada maga padina ko to mate maka pada ko na todok kita 250 pada maka sama kato makada pada ya tu bembe tutui kuliti lalle olina tutu padina ya sange amatena ni garasai Nabi Idris apa memetimis sangi maga padina itu si sanna mate pura ni uduk nyawana na rasai maka dapat di paga tak janna janna ina pemakada pajoka ka garelo naraka meka mi tairanaka pajokan hiliti yan tara ni lo naraka ka di pajagana naraka ipatama ilala cinampa minasu nasa liwah rajina koy kamana niya rupa na pacalang pasuka pataruka lo suruga joka-joka mentok mitay sisan na tama suruga way na puji manyamang yukoro aga na pau na podangi malaikat nasa aja na wasu ko na monro aja na nasa salay suruga manyaman niya koy maka di malaikat dia na cocok nasa ade podangi anu kadajan wasu nasa dia na cocok dia na wat di tetama suruga ko dia na pole neraka nasa wasa pole ni onak jo kasih bawa ko makanya Nabi yang diberi kesempatan di surga itu adalah Nabi Idris. Magi Nabi Idris dia dekat dengan Allah. Laipa baini okwambona nabut timpari wani pamulan na nasidape bainena pas selesai sidape bainena nasoro takkajanna aga napau liwa mo pilap dina nyaman na ko maringerang ngalaw ripuang ngene ko sidape ka baineko. Demi matoga aga-aga na ngerak ko maringerang ngalaw ripuan. Ia natunah kada wala zikrullahu akbar. Ina ia tu masih kiri lauri puang Allah Ta'ala ina liwa halupona. Sehingga kedekatannya dengan Allah apa yang dia minta akan dikasih. Ia natunah kada ia ko angka tau denang kanilau dong masih kiri mi bawa mengaji mi bawa sibuk mi masih kiri maka Allah akan memberikan yang terbaik dari apa yang diminta oleh orang yang ada di situ. Nah itu. Jadi engkau tu tahu dia nang kani runtuk mapala ni lodoh si kiri ni ibadah napa tuju baca Quran ni napa tu pokok napa kajak mana ibadana. Dia ni lau dia lalai berdoa karena ibadahnya agak nasa nabita. Ia tu tahu ijanci yaleng. Ya kau tahu tu kampung yang milau agak-agak kami nama kanja. Ia tu yaleng yalena. Diberikan hadiah dari yang terbaik yang diminta oleh orang yang ada di situ. Jadi engkau tu tahu aja tak ada dia menanang diri tamak dok-dok dek. Angka tu tahu dia nak kena sikit ni lau domi bawang alinga anu pun dia nak kena sempaja itu tapi dia nama rigagah ilau muki kemudian
Menre layase si runtuk Nabi Harun. Aga kelebihan Nabi Idris tulis menulis. Tulisan pertama yang Nabi yang mengenal tulisan pertama itu Nabi Idris. Menre layase si runtuk Nabi Harun. Juru bicara Nabi Musa. Apa itu Nabi Musa? Sola lilana. Pak pure moro ngawarah. Di masa kecilnya itu pure malawara na orongi. Nah sabari luka lidahnya itu. Sehingga cadal ke di makan cadal pada to kecok lilah. Ya natu ampai itu dona rabbi serah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah sama memang tapi pengawalna Nabi Musa juru bicarana niga Nabi Harun. Nabi Musa matomila ko po Allah Taala supaya kay mancaji Nabi Harun. Sebenarnya bukan nabi tapi dikabulkan doanya sehingga Nabi Harun itu menjadi nabi. Oke langit ke-6 ke-5 monro. Ke-6 Nabi Musa. Menre layase Nabi Ibrahim. Materu Nabi teloko langit ke-7 nenre oko sidratil muntaha. Oko sidratil muntaha Nabi ta oko ni rosi runtuk puang Allah Ta'ala. Dewa kada angkai puang Allah Ta'ala ko sidratul muntaha de maka dari sejarah ukui sidratil muntaha Nabi tanapa si runtuk puang Allah Ta'ala agama nana maka daya ko menre ka oko copok nama sigi menre ka loko manarai oko ka copok nama narai okiro wita ulangi iya ulangi angkai ko manarai de mabila mo payase tapi oko picopok nama narai napa wadi ta ulangi maka daya ro nabita ko sidratil muntaha oko piro napa naita po Allah Ta'ala berarti maka oko dulu po Allah Ta'ala maka dade mabila mo ponron lah tapi di situ baru bisa melihat itulah kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah angka natu napake salapi maka lagi di salapi ya organisasinya Wahda Islamiyah toh maka dia ro sepertiga malam no ipu Allah Ta'ala lokolino toh itu napake maka dan no ipu Allah Ta'ala kolino iya dia usah pakai apa maka dia ko sepertiga malam ina no kolino na dia tu nang kanon roko lagi apa oko Jakarta tangga bani lete sila ko tangga bani lete sila Papua tangga bani tuliawa man ya tupuangnya dia tu nendre ko makale jadi makale peko pero maknana Allah turun di tengah malam di sepertiga malam tanya puang Allah Ta'ala no pamasena pada cahaya lampu oki palapongnya monro lampu tapi cahayana no oko lantai maka lampunya tidak turun tapi cahayanya yang turun makir jadi aja tak ada puangnya letek poliase leya walau bannya tu rasa komakoi itu kan makir jadi kita paham ya jadi itu yang dipahami para ulama-ulama kita di Ahlus Sunnah. Saya hanya menjelaskan sedikit tentang itu karena kalau itu masuk dalam teologi. Kemudian iya narona si runtukna nakadana nabita napangolo ni alena maka da at-tahayyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah ya narona pau sininna asom pangangi napangolomanan ni kumidi puangi maka dari puang Allah Ta'ala assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh wassalama no Muhammad nabiku oleh topo baraka iya kini iya nakadana puang Allah Ta'ala salama no dia naga urusakku maka mana alhamdulillah tapi nabi tadi akan apa assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin dia lupa iki tapas salama kapuang tapas salamati atamu yang kayak soal umatku iya pakesan najelaskan itu pandita pak hakiki maka dia ko mata haya ko aja na langsung mau baca ya roh lepak ko jolo sakta pakanjaki asi sumpungan na paringaram lori puange napa ko makada at-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah lepak kokor ajong pateru pahadere inabita napa mau baca assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh lepas sikit aja tapi sambung pura piaro tailauni aleta tapangolo yoko puang Allah Ta'ala si bawa nabita
napa ta baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Aja ni pasti sambung. Apa ayat lumbar kata salawatu wassalamu Rasulullah. Gamana lalu ko tu. Sabab angka adanna nabi ta ko tu angka adanna po Allah taala. Pasti curang ina tu nak kada dua tam masyarakat lu tam malaisang nabi ta si bapu Allah taala de nasarang tam malaisang i atanna yang kay matapak mapangolo loripun. Jadi aja ta capa ya ro kalimat ro tahiyat. Ya ko makadani asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Napa to makada Allahumma sholli ala angka pakai sayidina angka de di mani bawang angkai monrin kama shallaita ala ibarat nasaba nabi Ibrahim mangilaw asalaga nga ako makmu Muhammad ya ko nabalimu beres salaku sitang ngapakang ka angka sapaat ko kualin walip piap palaku matu sesa ko suri monri ina rasa sapaat pahala iya ina tunang kay tapu kama shallaita ala Ibrahim wala ali Ibrahim. Iya, jadi nanti hadiah tapulo ko Nabi Ibrahim kematu tawata pak nene tami matto, maku memati tu nene beda nang kena lupa apa nah. Iya, jadi usahakan ya, baca kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Kemudian pura yaro siaga na tari mena riasa sampajaro dialogna ya lenni sampaja 50 dega gana parotes Nabi Ibrahim. Makadanya gana liku po Allah taala maka disampaja siaga 50 makadanya selengah Muhammad mataru ino dabita latuyo ko langit kanam si runtu Nabi Musa makutana si aga yaleku Muhammad nasa sempajang maka Nabi ta siaga maka Nabi Musa siaga nasa 50 maka Nabi Musa jolok-jolok mega itu galak dak nilai ko nilai kurang mega itu padahal dia kepentingan Nabi Musa kok. Tapi menanang kali Nabi Musa yang kali ngada nendek Nabi teh kurangi tongang akaserai Nabi tamalolisu tuli kurangi tal 5 nah 5 mani maka dia Nabi Musa siaga pi Muhammad nasang 5 mani Musa nasang ngendrek pemilau aga nasang Nabi tak naman nawanaway na cicang nga menre ikurangi 5 na 5 mani. Iya komen re mau pak milawi kurangi capun ina tu nak Nabi tade mata anak masiri kak kupung Allah taala aga nasa Nabi Musa nak kataniwi arona Nabi tak tati wa matanna nak kada Ahmad ruhullah Muhammad habibullah magai okko nurmu Muhammad wi taynurna po Allah taala maka dapat tareka iya Nabi Musa makalasin akalan na Nabi Musa apa iya Nabi Musa dia nang kanita po Allah taala tulis sifat bicara ni marradio mi ko idi tapi iya Nabi ta si runtu langsung po Allah taala jadi iya cahaya na po Allah taala nurnya Allah itu melekat pada nurnya Muhammad iya na nikmati Nabi Musa sehingga dia bisa melihat nurnya Allah di nurnya Muhammad iya na kada Ahmad ruhullah. Napa makala Muhammad habibullah iko Muhammad tauri puji na to ako po Allah taala magi nakada nasa maidi nasa sinin na dia denang kadipakurangan ya ko makala po Allah taala 10 ya ko makala ko Nabi Ibrahim 30 rakaat jamay na jama sinin na parentang na jama mana denang kana tawari na iko Muhammad malauli sukum milawi tuli kurangi materu bahka kene mo po namunya tu nasusutok agama nana ikotongan na tauri pujin na po ang Allah taala Muhammad habibullah makanya upasan acila kapayidi ko to tamaranaka namakko manibate na nabita sa parang iletang nga salamaka makko mani pamase na po ang Allah taala tapi upasan ni talu aga-aga tajagay nomoro si di jagay wi sampajatta nomoro 2 jagay wi atitta nomoro 3 jagay wi asisumpungatta ya moro iya ko sampajangnya makanja aja gara-gara sibuk sapa dale na tori alupay mas sampajangnya sigilingan itu kapang manang kaya alupay pak bagi dale gara-gara sapa dale mestinya tak lupay mas sapa dale gara-gara kita bersama dengan yang membagi rezeki dena suruh ki po Allah taala murusi dale sitongan nah suruh mis murusi agama alena pemurusukan hi dale tah
Jadi kerjakan ibadah, rezeki akan datang. Kuncinya. Yang kedua, tajagai bi atita. Ia tahu tama suruga tahu malapa yatinna. Angka tahu memewa ki mapangewa mana sakit tuju mana sasala alena. Maka daki aja na pak si salabawa mi ko tahu mapangewa. Ia tu tahu yaki buar bolok ku suruga kami nama tanre. Magi tahu masumbango ko masigi tahu masumbango ko decing janceng ka bolok kilalan na suruga yaki buar na sabak na ki buar ngi onrot tahu onroi maki buah decing. Jadi aki buah ki onrong yang onri teh maki buah decing. Aja taki buah onrong yang onri teh maki buah onrong masalah. Iya. Isa pani aga padero nak pelatakan batu pertama. Nama gampang tasuruban itu anak-anak tapanitia maki buah kupo. Alami mani kupu 2 tahun setengah. Berarti siako 22 ulang. Tanu memang nih siaga si ulang. Maka dia 20 sabu. Talen ni kupo aki buah rangi garuk. Napa tapoda tasiula 20 sabu de tau tu narasai 500 ni atu tahu oko tapasi pulung tak 20 sabu na tanggung ni gaji tukan na tasi sasiula ni komeloki pada masjid di untuk maki buah DC apa ia tu tahu bangungnya masigi tahu bangungnya onrong don rite makasih biang agah ijanci bolok kilalan na suruga namo dia na sampajang ya kong ka tahu masuk bangun ko masigi na dia na sampajang angka bola na ko suruga dia binatama ya dia na tama tapi ang kabulana iya ya to si kumagala mas sampajan na din ang kana sumbang tama tapi dia gaga nonroy gitu. Jadi aki buaki bola usahakan itu tama jadi yang kakama bolatan na dia tama pak magala ki masumba tapi dia sampajan atau tama ki sila da ki sapa onrong apa to 5 sampajang dia na kata sumbang lo iya pakajaki saya kira hakikatnya karena cik di bawah sifatnya Nabi Ta'ala dia agak susah cik di bawah maka dia Pak Wakil Bupati terpilih siaga ni tata mameraja mamaulu cik di motal ya ku ya mana cik di Ta'ala salama ni dia naga zaman na polisi na mo tantara dito ka zaman na jasa dia naga wartawan yang monro na matinro pokok na dia gaga agero aja tasusai pada tak rupa tahu ya rubawa ya naruyasa rahmatan lil alamin aja gi jamatta ya ko imangi aja tasusai makmud tak maka lampe bacaan cerro ko mampat dinutu na tahu iya ini makmungnya aja tasusai imangnya nape apa ayat na baca tu 5 sim ni iya lakai aja tasusai baineta isuro dia nang kanili di balanca tuli pasulakam mata naliwar jin aja mana bayi ini aja tasusai lakai ta maka bi dia ni jampang iya bengkele aja tasusai bali bolata mastel motor tangga sowat tutindro mapangare nang kay bali bola na matindro iya jadi ya kuiro na paket de gaga pak bali bola aja tasusai bali bolata tau mato aja tasusai wijatta dipaksakan mengejar apa yang dia tidak mampu lakukan anak-anak aja tasusai tau mato tak penyamakin nawai ya kuiya na tu pak salama aja tasusai pada tarupa tau ya riasa rahmatan lil alamin pacarama aja tasusai jamaah macarama siapa aja cakaru binta dia mau pada pajai itu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.